Says your mammy action on one yan I say, O Tien will be count, or Yanyan and Hobeton, or Yanyan and Credit Beji. Mammy, live your life because of who you back pet, or who I damn and sign Comuno, or what check your back from Frono, Madame Florence, or where you just one, or Betty no be what real chip, no, I saw the Egina. A Juma, a young Juma. Nyanya meduma kwan so preach you. We chama me nyanya meduma so. Ono so aduma no wantimi anye. Ontimi nye. Obinim, back to you. You should be ashamed of yourself. What say? Florence na ka we na weni agye hono. Florence we gu hwani mu ase. Obinim, eya wo na we gu hwani mu ase. And I was on microphone one. Instead, so we're preaching the word of God. What's on microphone one? Instead, so we're Kenya Yasem. What's on microphone one? Instead, so we're Kankwa Jasem. What's on microphone one? Instead, so we're Tuni Pefu. What's on microphone one? Instead, so we're no one's a bayan crunch. And Dama Woma warrior Jija. Woma Wukunomotete Womo. Woma Yananomotete Womo. One wadane bomb. And a wadane missiles. And I want to us. So them say, poor. Now you're Piania the caveat to the one. What's your Kayan to? When you're ungrateful. What you putting Abusia S.O. Herbal and Abeso Edema Bishop Dano Kojo Obinim'S na Abusia brother ye twemu and Bishop Obinim'S ebe kire se sabede honkronkron ene na kasa kire se ensem ya etwagu ewo media ne so edefa wo no ene na yere Florence ho se ensem ni nyina no won twa so amo aba be ka se wo twa so Abusia ne enim se wo kan sa no kasi na so na me no ka se S.O. Herbal babonti a wo kire se Kojo Obinim'S wo boa enye honkronkron bia na kasa na yakase won twa so yakase won chance no so yese won hwe na won siesie ni fie treatment wo de ma na yere Florence no won hwe na won treat ni yi won treat ni se wo ba pase na yere no e deserve na so ba bonten e be kire se hon konkon ene na kasa se won twa so wo twa so a wo mo se wo bo etabusua se de ena me no ka se ne S.O. Herbal wa so edam Obinim'S a enya asem keto busua se ne wotutu edam Bishop Dano Kojo Obinim'S no menya sure se ne hon konkon kan no Bishop tin se wie a obetimi edisu we twa so be san ba bonten no ba the night which more de mema wo abrochire ni dia bloggers de ya onesha wo be kan wa no adru me na me kan kire ade na oye ni pa bone ni sa e dia bone pa na wo yire Florence Obinim'S wo de aye wo e dia pa na wo je wo maame ne ho en na wo timi so microphone mu say wo se uyire Florence Obinim'S anka na no antumu a wouldn't some be babontin and I'm quoting your words o say ono anema ebe pan no and ya wobua. Let me tell you Papa Obinim'S Florence ma enkan ne ne enkan ne china o chinechi ka ho na de chie ka ho wenu beto e was asem na kan no wona nkola ne beba be hu nyame adwen e hu se eye nkwase ya wade na woni omo ma me ware. What are you going to tell the children? And son, who was sa capacity sa infantry no ekita microphone say wo maame na nka na no antumu a asema wo de beba bonten no her own family people are going to hate her. Papa, enya fe na obema maame Florence ne family are hating no. You started it long time ago. Enya fe ena wo bema maame Florence ne busuafo adono. One hour my time maame ne dada. One penti maame ne black a kire busuafo dada. Enkolani mpo se me nsuron kan ebuoni ni dia wo wo edema wo Papa Obinim'S no omu need the same edema wo mo maame wo ye nipa bonefo wo yire nka na no ntum wo ho wo yire nka na no ntum wo ho wo nim so kwase ni ti ana akoregu sese wo hwe maame ne action ono anya na adwen se o tie ni obi kan o ye nya ne ho beto no ye nya ne kra hi beje maame live your life because owo ye ba akopɛ owu a eda mansan ko mu no owu atwedi abako fomfro no Madam Florence owu ye just one
Mama ya oto nyum wo Nigeria yi. Me do me da se Nyankopon hira wo. Mama ya oto nyum wo Nigeria yi. Senya mama Florence Obinim'S wa brand wase ache Angel Obinim'S no. Saa na mama no tie ne story a obrand wase hye ni kunu na ase o. Oko program ba na be ma na diska no. Obeko program a be ma ne na charge. Wako program a ba rie no. Ya check mama ne car kra na papa na sizi car na to fie. Tie me wa ha. Papa Obinim'S, you are doing too much. Ebi na ode ye oyere. Mamini ya odi asem no ko pie asori mpanyimfo anim wo Nigeria no. Oh, menja ware inkola nti. Oh, menjai papa ne besesa. Oh, ye de mpa ye beta ekire bibia be kama. Asofofo ne ntimi an separate wo ba ne okunu no. Finally, punches papa ne die bufo punche mame no. And maninya internal bleeding. Omo wi she throat cancer. Why? Because yes, mama ne told you. Who? And then mama no hwehwe no way. Well, that is the most painful aspect. Senka mama ne nim so bet na ware kankan na se ewu a. Enka wo fia ware na se nye ne. Enka wo twane da. But sorry, any society, any me ferry. Any of my come society better say, hey, Adena, also for mammy, wager ukru, and I say, Senka mammy who yansa, and number me. Me assure send a summage in a whole bonnet sano, because and cover free our real and no pots none a bushy a fiam po, and I will chip for chimeko irawa, and no go bunch yan pessie can, and I quad the bunch of pessie rie, and in the conny rie. No nyansio num gusua obeda amana somadwo na nko fa sa adwen ne da. But oh enkola ninti oh enye hwe ena odi atenemu a ena papa no we kuma me na to atwene ya voice a esheki a no suru nyina akasa with voice and so. Obeti metonyo no be wo hwel chem no wasori agina. Eye adwuma, eye nyame adwuma. Nyanya medwuma kwan so preach you. We trauma me nyame adwuma so. Ono so adwuma no wantimi anye. Ontimi nye. Obinim'S, back to you. You should be ashamed of yourself. What say? Florence na ka we na we ni agye ho no. Florence we gu ho ani ase. Obinim'S eya wo na we gu ho ani mu ase. Masa Obinim'S, Papa Obinim'S, Prophet Angel Obinim'S eya wo kojo Obinim'S ena we gu ho ani mu ase. Senya Ghana for ye wo do e de ma wo ne wo yire no. Wo ma ye mu bi bonyono ene hye ye num. Ena wo pese chenchena chenya wo hye so na ya menes ha bonyono no tu ye yes afa ya hana me pese mo mane nto ne mame no papa wo so yire ne nka na no tum henceforth so wo ko interviews a money mo wudin se wo ko ho na presenter ne bisa wo yire Florence Obinim'S say e de na ekoso wo wawawe mu a wo se mame Florence nka na no tum wo ho masa go and sit down there. Do you know why? Tiemi abra na wo wa hohiahia mu tena muntie ha big mama muntie ha mo fa ha ne ma papa Papa Obinim'S mame me try because me tanya video me tan fama no ntu nkrofo asemu but one I'm a mother of 2 boys mawo me ye bad time mawo memu mienu. Secondly me ra ware mu me kwa ware 2 years me hwan kwasi asem ene mata ho a e bata ware na ho a e betete masomdwie atete madwuma meye ena mapake a ware si nche na mayi me kawo atoato ne baby enti meme eso me were right me were every fucking right say aware fo asem ba app yi so a me so camera kire ma adwene enya kamudidi enya hantan kwan so me wo ho kwan say batan asem ba ne ye ka batan asem a metimi ka bi because mawo menim se nya batete tie masa wo ye too much then how
Papa, did na wo ji wo wiase. And then you dare open that your mouth to tell your wife to give her a straight warning. Say oko interview man mo wudin. And you no be chair Madam Florence say oko interview on kawase man man kawase. She's entitled to say whatever she wants. Abra na wo mu go wedi mu ase. Omo di watem. Yes sebi. I'm quoting what happened and the videos are there. And yame na make up woman can wo app no so dada. Once who recording that one thing. Abra na papa wo mu gu wani mu asese wo ne wasofofo yere no mu e wo bribi ye no na wo yere Florence Obinim na wasore ababoso e di wachi tie mi ye na wama ye mu bi ye buafu me se wonti medua ne e di abreme the whole day me didi ye menum ato wo ye nipa bonefo na sanya wo ye ne nyina sister ne betete so obeka na no aduro so obe commit suicide a wonya nyame enya wo na wo bo maame no on pena jai ni si ho unkwa na woska papa unkwa na woska yan papa otabel mu woni mo account woni sika dem yan papa Duncan William onu kwa de wonje CD so oje Dallas nipa sai na wo obi ni mu asore dem a omutwa Dallas tight beka try nipa sai me jina ho no wahu me tentene me kase anyina ye me antrohwe nso menum asemesen bomb obi anka no kra nkyere wo ana wo so microphone mu a instead say we be preaching the word of God wo so microphone mu a instead say we be kanya asem wo so microphone mu a instead say we be kan kwaje asem wo so microphone mu a instead say we be tu ni pefu wo so microphone mu a instead say we num asem be yankranhye edema wo ma wari agija wo ma mu kunu mo tete wo mo yire no mo tete wo mo no ada ne bomb ana wada ne missiles ana wo tutu wa so dem say pua na ye pie ne be ka bi a kire wa wo si yanka ya no tu. It's a lie. Papa, I am referring you back to tape. At that internet no so. Internet never lies. Who Google says here the bro. Time and I catch out say when it was tough for you no mo bibi ye no. We yire dia boss born again. Mama Florence dia boss born again. Ebe gina simpie so, e gina radio so, e kasa ye. E defend we say, "Me kuno Obinim'S ntimi nya sa dia ne da." What the fuck are you talking about? Today you are warning her not to mention your name in interview. Who the fuck do you think you are? Who the fuck do you think you are? When you're ungrateful, when you're bunny, you will be a dog. You pay what's from a chichi. Shameless ye. Me, who can say me for Bible in see and can't send me. Me who feel gadoji da. Me meti me din sian kantam se wo obi ni me hu da onim ma bet na we ni mu kra consultation da. I tell you me ba tema Abraham ya soro watama gidigidi no o free Kumase a wo ba Accra fofra wo ya soro watama gidigidi no me toa wo ho me ba soro because me donya me pa me penya me pa asari botwe me ba all night hwe me ni mu yie me anya phone so na me hu anya internet so na SO Herbal nsam ya wakaye editor Bishop Daniel Obinim'S no eno ene yapakuti ede abanaga na force yembisa social media force ne kwakwa ne sen Bishop Daniel Obinim'S ene wode ne phone ono na beka na asem enye ni sese wo ye sofo so de enyonko pa ne ho konkon ana ne nyonko brabo ye ho konkon atu ne fo se ensem a wo beka ya kofa ho ye de aba media no so no ontwa so ene wo se watwa so se Ghana for se wo mo nti ase ma ne ntwa so Ghana for ye se mi se mo se ne kwakwa ne sen wo mo se ye hwe Mama Florence abra beto mo nti so be ye wo Ghana ha be da adwa se ne kunu ene de sofo keto ayira kwakoda e ma wo no akasa kwa interview wo delay ho sa abre no iya wo ditum se o wa fa ne ire chi pani ade no ni nyina no oba ne ti wo anya ware ti de na ye Ghana for adwene se asem keto yi abai se mi wu a unni ma ye ho tutu ye tutumi no eno ebetina ya asem ebegina so ma na ire gya ware wo se atete no odi oba ne fom na Ghana for eka se wo ba ne fa atete mu no se mi pede asamani mu a Florence said you wonye jibi force a ye nti se wo fa atete mu a eso bro ne so e chen na ho odi obeka na no atum no wo fam because anya hwe kwa atete bi musicians bi a
obadi aware achi ewu ni na Florence ati wahu eti se ni kudi ne fam no enya ade ono akasa se wo gya aware na adate na Ghana for pese chinchin achi oba no gya aware wo gya aware na wo mekwa kofa Florence aware na na Bishop da no kodi Obinim'S so wono wa na beka asem no wo konko se wo twa so sa be de wo twa so is Ghana for se we nu eya aware sem enti yesu so nyinu wo mo na wo china ko ebe hu sam pa for aware for eti message so montem asem na omo san nam sa aware for no no dade ne ye kwakoka eti we di adwobrew se Bishop da no kodi Obinim'S se wo konko se wo twa so nti wo twa so a e be se social media wo bia entwa asem so na ye nya asem no emfa ma aware for ni me se nye social media ana ombaji aware no mo ntena se no mo siesi na we ka wo china we ka no e obi fi asem wunni ne wo fi na fon se mo wo mo ka no eti wo mo se Bishop da ko di Obinim'S ene ne ye Florence no ye nya asem no fa ma wo mo omo ankasa nkotena se no mo kodo musum ye so no mo no musum ye nkasa no mo san ka mo mi ehu wo mo sania ye hu mo nten so na sa no ene dia asomdue ebe ba wo mo ntem no so ene be ma wo mi no titafo nyina ani age se ye ka se ma me ne papa nya de mo ntem beti ampa wo mo ntem so entimi ante ebusia we ne Ghana for kan ya me dia ba beso mo message so buja wo de no so our comment section we be bre na ya kan e di amount all the social media handles no too much gh wo subscribe no like na wa share ya no kai so de adoma no be ka ho o de ka ho ama se upload mi to mo pe bo se be bo won kai na afi want me anko kachi won sem no za bibia no ya na e di ensem no ho update e di bro makra